Salamat doktor. Sağ olsun. Hurmatlı okuşlar, bugün bilesizler. Ulu жазушы Чыңгай Матовтун эмнелеринге чыгарма бар. Быйыл канча болду? 95. Ошол боюнча кыскача чыгарма бар. Бул Жамила поезу боюнча аптанын эмне болмок кызыктуу. Бул жерде Жамиланын дому аябай сулуу кыз болгон, э? Келбейт. О, ала кыз уктатасыңбы? Түшүп калдым Жамиланы. Jay ötü güz mezgili geli, jay bara mezgilin jeli. Aytalmayım aşıktığımdı, altınım koysam şu sesi. Jamila, canım Jamila de ırçının aytıp uzbayım. Daniyar olup kalasam dombıra cerdi vırdayım. Aselde dünü boyu ırdan sayrayım. Aydoçu İlyas men bolup dolundu aşık barayım. Yüzündü ilk karayalbay, cüdönüm sağa baralbay. Yüreğim doğrup durat o cüzarçı melek alalbay. Mırza gülüm dep sultanım senin boloyun. Erte cazda turnalar gelse erkende obum sozoyun. Betme bet sağa barayın, berilip süyüp karayın. Sen üçün alma baktan men, kıpkızıl alma hüzöyüm.